nthihi huna vhathu vha no dzhena kereke hafha vhaṅwe vha khou dzhena vha sa i founi vhaṅwe vha khou dzhena ngo fanelwa nga uniform uniform i sa vhafaneli ya vha i kerekeni a thi mufunzi ndo tou bikwa nda zwifhio zwa vhafunzi zwino vhathu vhoṱhe vha no vha nyago vhona tsheo kha vhaimi vha muvhone kholo lukamba longo vhona tsheo a vhaimi tshipimbi tshi kundisa zwithu zwino zwithu zwine zwa vhona zwiitiwa mulandu phanḓa mudzimu ndi u konḓelela zwithu zwine vhona a si zwini na mudzimu a nyagi ezwo mudzimu a nyagi muthu ane a khou konḓelela muthu a tshi khou khakha nṋe ndi a vhafha na vhona ndi matshakatshaka ti khou hana zwino mudzimu uri zwi sa korokululeliho zwine a zwi khakhululei please tambani ngazwo arali muthu a khou ḓivhona a khou tshimbila nga mana muthu awe kolani hu na zwithu zwa vha thuni nṋe ndi vhona ndi pfi bundu ngori ḽe tshikondoni hu na vhathu vha vha mabundu nga hafha phanḓa hu na vhathu vha bondeaho hafha hu na vhathu vha na mivhala ine ya vhona ndi mitswu a i korokolulei please ni songo ḓi hwesa muhwalo wo ḓi ita ungari hezwo zwine zwa khou itisa zwezwo ndi zwine na khou pfha ungari hezwa muthu ivipomivimo. And in our homicide, Celebia Venda, one of the best to ever do it. Hip hop's finest. Hey, what's up, Nirmina? Ndishapunga manda thoma ningo vhaḓivhadza zwo ri ri gai, you know, ri khou ita mini pano. Okay, hey, wrote the comedy show, Almost Famous Mr. Majo, that's my boy. On Bizarrely Depano, and I was very impressed about two about general stage in Namusi Badina. And about my Venda over that are batting and go up. So it's not going to groove you, I think we're waiting for the headline or something. We'll go deeper blind. How's the night for you up to so far, and who has made it for you, if there's anyone who has done that? The night is very dope. My favorite is the MC. Mr. Majo is my boy. Everybody is dope, but my boy is number one, man. Almost Famous, you know. Mr. Majo's too talented, eh? He's rocking. He's got that natural flair. Hey, Bojo, over blind, man. People love Bojo. Watch the stage. I actually took a video. The crowd went crazy. Shout out to Joe. The one I'm on Facebook. Hey guys, you're missing out. You are missing out. Ni gudo poster, recent as a poster ka WhatsApp, Facebook, whatever. Ni vele ma ni deni support is Venda. Ni Venda wa bora and na peto is mtu abeni. Bring them to the shows. Number chair or the News Cafe for another event. Anengadi guys, come on, support yo. How are you doing? Ndishapunga manda ndikotakala wona mumala wa lipstick unako complementana na outfit zote zonaka zote zi on top. Ndoliwa nga manda. Ukudipha ali na msenga usiku wa comedy night ndobona ko research to mapyapyala. Ndotakala nga manda show yo ikotakaza nga manda wo kotakaza nga manda. Otakadziswa ngani? Wo bundu. But what actually? Wo Joe owabona hani? Yo, wo Joe nduri chenda ndadikotodana nga chenda zwabudi good. Alo thoma ko wabona live. Lalo thoma ndiko baona live. Ti babuye futhi. Bakoteto babuye. Back by popular demand. And so did go Amanda ne. It's the comedy night at the 210 Hotel here. It is the place to be, and I am sandwiched by two beautiful ladies. The queen, of course, of the Miss Royal Heritage Beauty Pageant, and the second princess. Ladies, are you having a good time? Are you having a joy? Are you having a good laugh? I am having a great time. I am loving the comedians. I loved Bojo, like he was great, and Bundu, oh my God, the best. Was it the first time you seeing Bojo live? It
it was the first time, so I really went groupie on him on some screaming and stuff. Who has been the funniest person for you tonight? The funniest person was Bojo. Obvious. I never expected him to be on stage today. So, I was so excited. I don't even know how to show it. So, but I was excited. That's all I can say. He was rocking the crowd. Do you think we need more of that here in Venda, saying that it's a new thing? Not really, because what I love about this show, they are uplifting the upcoming comedians, especially here in Venda. So, yeah. Wonderful. Thank you for your time. Have a wonderful night. Thank you, same to you. Hey, yo, mic check 1 2 1 2. It's a Masar up in here. Tongo then Amut. The Bloma Nama gang of us doing the wood. Red Bet, Fat Cat, mic check 1 2 1 3 4 5. Sting like a fucking beehive. Rocking up in this can on cameras. Summerside 107 always clever. Rika TV, ya Venda, now when that come mic. It's Summerside 107 always so nice. I love everybody. What the Nazi dykes. I'm talking about lesbians, homosexuals. Everybody come through. We love you, Venda. And I'm not slender, I'm a fat cat, yo. Exe. Hot one, bro. Thanks. And when I baby can I prophesy? Oh, baby can I prophesy? I will not go deeper, Pastor. Oh, baby can I prophesy? Oh, go deeper, Pastor. Oh, baby, there's something that is coming. When a man is at a capilla, or a back to the sender. India, it's what isn't simple. Hopela ko kereke ya ma India. Motho no fihla ka. Mudzimu se ka mrefutifanyisa fezi alifani. Ndicho kudoza monya ngolingedzo riferinga hapa shangona riaringa. Una pato na aboro ni magonjo. Una pato na amsi kwa mabondi yori arali lili pato la mfua muna ngala nne ndiko kwambisa bashi fazore achi kwambisa bangasema seze kope inara wana kwanzo. We are already here. The turnout is massive. You should check it. It's 7 p.m. and already it goes on as well. Early enough for
mupfa dzinyimbo dzawo dzoṱhe. Mahola a performa ḽi tshi vhotsha ḽi tshi vho tou bva ḽi khese ni nga ri mini nga hazwo namusi na ṅwaha a tshi khou performa zwino nga tshifhinga tsha zwino? Ri khou takala nga maanḓa ngori vhathu vhanzhi vha khou zwi takalela ngori tshifhinga tsho fhelaho vhathu vhanzhi vha vho no eḓela a tshi vho performa vhaṅwe vha tshi vho ṱuwa. Zwino namusi a performa early ri khou zwi takalela na ṅwaha. Dondopfa ndi muthu ane a vha uri a songo thoma khou ḓa fhedziha hu kha ḓi vha na vhanzhi vhane a vho ngo ḓa ṋamusi vha vha songo ḓa na mahola vha vha songo ḓa na ṅwaha uḽa. Ni nga ri mini kha vhathu vhane a vha uri a vhathu pfha uri vha na muya wo nyago ḓa ngeno? Hai no vha khou salela nga maanḓa a vha ite mafhungo uri vha swike hafha fhethu and then a khou ḓifha ngayo ne. Hai no. Sa hi swa ku la aVenda ku na mixed cultures, hi na vanhu va maVenda hi ze hi va na vanhu va Matsonga. Sweswi ni yimela next to avo buti va mina avo buti va Matsonga. Mi ri yini guys? Hayi Phukile tsakile ngopfu la u vona hi enjoya swi hinkwaswo swi koho na mina na nkarhi wa ku ni dyondza Xivenda na hinkwaswo a ni swi tivi mara vona ni la ni le ku tsakeni ngopfu. Hi suka kwini? Ya ni la ku vutisa swa ku n'wina a mi twisisi Xivenda ni Matsonga hinkwavo va lava va twisisa Xivenda se n'wina mi suka kwini? Hi vuya a Jozi a Soweto. Mi vuya Soweto? How madoda a va ta va vhathu va khou bva Soweto va khou ḓa Venda va khou ḓela Royal Heritage Festival vhone vha khou mbudza zwori a vha i fili vhone vha khou mbudza zwori a vha nyagi u vha ngeno? Hayi a si zwone hezwo a si zwone na luthihi kha vha swike hune vhathu vhoṱhe vha vha hone ndi khou amba uri a thu tshana 8 ya madekwana fhedzihayi ho no vha lit ho no vha mnanzi he vhone. Hezwi ri havanoni Royal Heritage Festival ra khou vhona maVenda fhedzi mara ri khou sumbedza tshi tonga ri hu na ma-Arabu na dziṅwe tshaka nnzhi dzo yaho nga u fhambana. Hey, from top to bottom, what do we call this, my man? Arabian outfit. Yeah? What's your name? Where do you come from? My name is Brutus from Toyando. And on my left hand side ndina mufumakadzi wa Unaka. How are you? Ne, I'm good. Yourself? I am also good. Is there anything that you've seen tonight zwine angari zwomuitela vhusiku kana you still looking forward to more and more? Huna zwinzhi zwine ra kha ḓi zwi expecta namusi vhathu vha zwi ḓivha zwori zwithu zwinzhi zwe ra ḓelesa zwone ndi muzika wa zwino une u khou dziwisa nga maanḓa ri khou amba nga mapiano zwi amba uri kha ḓi ḓa vhathu vha no bva vho DJ Mtuta, Angelique, so ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ro zwi lindela. Kha vhoṱhe vhane vha uri vha nga vha sa zwi uri nṋe ndo ima tsini na nnyi, who am I standing next to? My name is Tina Chitagong Ramantswana from Parapara FM. I'm the sports presenter. Ono imuthihi ono bviselwa na luimbo nga vho mrepa? Ahuna na muṅwe nga nnḓa unoyi a zwi faneli uri ndi nga ṅwalelwa luimbo. A zwi faneli nnyi o naka ngo rali zwi nga si konadzee hezwo ndi khou livha nga maanḓa u wana tshifhinga na vheo vhavhili enjoyani vhusiku ha vhewe ni vhe na tshifhinga tshavhuḓi thiri. Livha nga maanḓa ro livhuwesa. Thank you very much. Hai, kha vha ḓo vhona vhone nṋe ndo ḓi takalela mani ni nga litsha hani u takala ni tsini na lunako lo to raliho ni nga litsha hani hu to itani? Nṋe ndi hone Lusangeyo. Na nṋe ndi hone ndi nyanga dzina? Ndi Fiawelani. Awelani? Nema Angani. Nema Angani? Yeah. Hi, it's very nice to see you. You're looking hot, ravishing. What are you looking forward to given that we have an epic night right now? I'm just looking forward to have fun. For me, this is a very important event because we get to celebrate at home. We really just come to this event to support it and wishing it to grow because this is our thing. If we don't come, who's going to come? So I'm just looking to a fun night. Fantastic. Are you booed up or are you ready to mingle? I'm getting ready for both. Oh, you're getting ready for both. Okay, can I book my sports now before anybody else comes through?
Can I book my spot? You somewhere in the spot, yes. On the queue, yes. On the queue. You're on the queue. Well, that means I have a chance. Anyways, it's been nice to meet you. Have an awesome night. Thank you. Bye, guys. Venda TV is live at the Royal Heritage Festival. I'm standing next to another sweet, good-looking girl. How are you? Good, thanks. How are you? I'm also good. Are you enjoying the night? It's amazing. Woo! What are you looking forward to? The surprise act. I don't know. Is it Atha? I don't know. Are you asking me? I don't know. People are saying it's Atha. I'm waiting for to see. I don't know. I never heard. Anyways, who are you looking forward to seeing besides him? I don't know. Everyone. What does it mean for you to see something like this happening in Venda? I mean, we don't have this often. I feel like it should happen often. I feel like Venda is growing. Yeah. And yeah. What time did you get here? At 8 a.m. And for all those that are missing out, because they just don't care, what can you say to them? Buy your tickets. It's worth it. Yeah. Fantastic. Have an awesome night. It was nice bumping into you. Thank you. It's the Royal Heritage Festival. It's a nice evening. Everything is awesome. And I'm sandwiched by two beautiful women. How are you guys? We are fine, and you? I'm also good. And your names? Mangi. And you? Ruth. Are you enjoying the performance by the Super Mega right now? Of course we are. It's so much fun. Who else are you looking forward to tonight? Let's show my juice. Okay, wait. I can tell you guys are not Venda. Can I ask you where do you come from? Where do you come from? I'm from Centurion. And you? Potchefstroom. So you guys came all the way from Gauteng and Northwest to Venda to vibe here. Why? It's an invite. We honored it, and it's a girls' night. Weekend away. So, yeah. So vakozvipana vone vachevodzura hafo vufuli vachevodzura thoyando vachevodzura shandima kana makwarela kana huone hune vava hone kha vone huna khomba dzana kobva Gauteng na Northwest toda uri dziḓifhelwe vone chikhuna ndi cha mini chipimbi ndi cha mini. Girls, tell them what's up. You up, yeah. Venda TV's up. You guys look gorgeous. You look amazing. Thank you for your time, guys. Enjoy your night and have a good time. Thank you. Thank you so much. It's Venda TV, and we're still here at the Royal Heritage Music Festival at Nandoni Dam, and AKA is live on stage. One of the greatest things right now is that I'm sandwiched by two beautiful girls. Wait, let me not even say girls. Let me say angels, because they look like angels. How are you guys doing? How's your night? I'm doing awesome, and my night is fabulous. I just got here, but it seems like a Bible already, so I'm really excited to be here. Fantastic. And where do you come from? I come from Botswana. Hello, representing. Whoa, don't say that. We are talking intercontinental borders. International. Hey, what brings you guys here? Well, we were told it's one of the biggest events in Limpopo, so we wanted to experience that and
so far it seems like it's exactly what they say it is. Maybe one of the biggest in the country because you guys come from a different country. Exactly, yeah. Damn, you guys listen. Hawa wana bo baba ko ba mashangoni nda bachikhodangeno. Be unikhumbuza zuri anikuifila Heritage Festival. Hi man. Dalo lucho shipa. Are you guys feeling good? Are you guys feeling dope? Are you guys feeling excited for tonight? Have you seen something that has made a highlight for you, or are you still looking forward to more? Well, for me, I just got here, but I'm just waiting to see. I'm like, I'm a what? Hi, my name is Pato. Shout out to Venda TV. Shout out to Venda TV. Shout out to Venda TV. It's my first time in Venda and I'm loving it.